Pozdrav drugari, želim da upoznate doktora Safeta Kuduzovića, vidjet ćete kasnije zbog čega. Dakle, Safet Kuduzović je autor nekoliko dijela, svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem namaza. Ovo dijelo ima 3 različita izdanja. Prvo izdanje je čisto hadijska studija, drugo izdanje je proširena verzija prethodnog s posebnim akcentom na komparativni fik. Treće izdanje je skraćena verzija džepnog formata koja je štampana u desetine hiljada primjeraka kao poklon muslimanima u Bosni i Hercegovini i šire. Svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem posta, stav islama o brijanju brade, pušenju i muzici. Ovo djelo ima i drugo dopunjeno i prošireno izdanje. Pravni propisi dženaze, džuma namaz, pravni propisi, odlike i propis namaza u džematu, kurban i akika, pravni propisi, fetve, pravne decizije, čudesni svijet snova, hadž i umra. Ovo djelo još nije dovršeno. Pored toga, dr. Safet Kuduzović ima na stotine audio i video predavanja koja su dostupna na internetu, na različitim web portalima, kao i na servisu YouTube. Bio je konsultant u prevođenju mnogih dijela s arapskog jezika, kao i jedan od redaktora Buharijeve zbirke hadisa. Najviše pisanih tekstova objavio je na web portalu Minber Ba. Trenutno živi i djeluje u Sarajevu, ali je aktivan na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, te brojnim europskim zemljama, kao i u Austriji gdje obnaša periodičnu funkciju imama i hatiba u gradu Lincu. Dakle, dr. Safet Kuduzović je jedan od najvećih učenjaka na našim prostorima. Da vidimo šta dr. Safet Kuduzović odgovara na pitanje o ravnoj zemlji. Assalamu alaikum, da li je zemlja ravna? Iznenađenje! Da li se zemlja nalazi u centru kosmosa? Da li postoji zemlja? Živi bili. Kad pitajte nešto što će vam koristiti. Živ ti nama bio Safete, ovo je izuzetno važno pitanje. Vi znate satima da naglabate o tome kojom nogom čovjek treba ući u WC, a kada se postavi pitanje zbog kojeg su Besin Korkut i Mustafa Mlivo falsifikovali prijevod Kurana, tebi je to nevažno pitanje. Šeitan se ugradi u prijevodima Kurana povodom kretanja zemlje, oblika zemlje, a tebi je to beskorisno. Šeitan prikazuje pokretnu zemlju u falš prijevodu ovih prevodioca gdje se kaže: ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci. Tumačeći ove riječi ispada da se zemlja kreće, kretanjem oblaka. Međutim, tačan prijevod je: ti vidiš planine i misliš da su čvrsto fiksirane, a one će proći kao što prolaze oblaci. Prema Ibn Kesiru, one će na sudnjem danu biti pretvorene u prašinu i na taj način će proći, a ne da planine promiču kao oblaci. I za tebe je, moj Safete, nevažno što prevodioci falsifikuju Kuran, prilagođavajući ga heliocentričnom modelu. Zašto javno ne istupiš i ne kažeš ljudima da je zemlja prema Kuranu stacionarna i čvrsto fiksirana? Prije svega, ako bi uzeli u obzir da planine promiču kao što promiču oblaci, to bi bilo kontradiktorno mnogobrojnim ostalim ajetima u Kuranu. Evo vidite ovdje, a zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali. Dakle, to je kontradiktorno sa onim da se planine pokreću kretanjem oblaka. Sljedeći ajet: mi smo po zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa. Dakle, kontradiktoran i sa ovim ajetom. Sljedeći: ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci. To je dakle ovaj sporni ajet gdje planine promiču. Dakle, ovaj ajet je prilagođen heliocentričnom modelu. Sada ćemo da vidimo tumačenje Ibn Kesira povodom ovog ajeta, da vidimo šta kaže Ibn Kesir, na koji način to planine promiču kao što promiču oblaci. Dakle, ovdje imamo tumačenje Ibn Kesira, gdje on kaže: ti vidiš planine i misliš da su solidne, ali one će proći kao što prolaze oblaci. Znači, ti ćeš ih vidjeti kao da su čvrsto fiksirane, ali one će proći kao što prolaze oblaci, što znači oni će se pomeriti sa svojih mjesta. To je slično kao ajet na dan kada se nebesa prodrmaju užasnim drmanjem i planine se pomjere sa svojih mjesta užasnim kretanjem.
Dakle, to je tumačenje Ibn Kesira, ne radi se o nikakvom kretanju planina kao što promiču oblaci. Postoje još 3 ajeta u Kuranu gdje se govori o stabilnoj i nepokretnoj zemlji. Evo, provjerit ćemo ovaj 27.61 koji Besim Korkut prevodi onaj koji je zemlju učinio prebivalištem. Međutim, prevod je tačan da je učinio zemlju stabilnim tlom. Ibn Kesir prevodi ovaj ajet, onaj koji je zemlju učinio fiksnim prebivalištem. Misli se na to da je ona stabilna i stacionarna, tako da se ona ne kreće i ne potresa, jer ako bi to radila, to ne bi bilo dobro mjesto za život ljudi. Ali njegovom milošću on je učinio glatkom i mirnom, tako da se ona ne drma i ne kreće. Ostali ajeti gdje se pominje stabilna i nepokretna zemlja su 30.25 i 35.41. Dakle, provjerite ove ajete također u tefsiru Ibn Kesira, ali ne u našem tefsiru, jer naš tefsir je skraćeno i falsifikovano izdanje. Nemojte omarati i sebe i onoga koga pitate. Nema potrebe. Ravna priča, ne priče. Allah ti je učinio zemlju prostrano da živiš na njom i da radiš zatim. Jel ravna zemlja nije šta nakon toga? Kome će to koristiti? Ali u svakom slučaju, Safete, moram da ti se zahvalim što nisi rekao da je zemlja loptasta. Onaj koji ti je postavio pitanje očekivao je vjerovatno da kažeš da je zemlja vrteća, šibajuća lopta. Poslije tvog odgovora vjerovatno su mu proradili leptirići u stomaku. Također želim da ti se zahvalim što si riječ dehaha u videu koji slijedi preveo kao poravnao, jer mnogi muslimani smatraju da ta riječ znači da je Allah subhanahu wa ta'ala učinio zemlju poput Nojevog jajeta. Dobro, iz ovoga ajeta ovdje što smo govorili, ili što smo o tome govorimo, možemo zaključiti da je zemlja stvorena prije nebesa. Upravo tako, zemlja je stvorena prije nebesa. Ali kako je to moguće kada je prema opštoj nauci, kojoj većina muslimana vjeruje, sve eksplodiralo iz jedne tačke? Kako je moguće da je zemlja stvorena prije nebesa, pa morala su biti nebesa svuda okolo? Zemlja je mogla biti stvorena prije nebesa samo u slučaju ako su nebesa u stvari čvrste kupole iznad nas, što nebesa zapravo i jesu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u Kuranu kaže: i kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi oblaci nagomilani. Potom kaže wal arda ba'de zalike dehaha, a poslije toga je zemlju poravnao. Kada sam napravio prvi videoklip o ravnoj zemlji u Kuranu, javili su se mnogi muslimani govoreći mi da je ulema složna, da je zemlja loptasta. Za njih je ulema nepogriješiva. Oni kao da ne znaju da su u Kuranu i sami poslanici bili pogriješivi. Samo je Allah subhanahu wa ta'ala nepogriješiv. Svi znamo priču o Yunusu alejhi selam koji je napustio svoj narod bez odobrenja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zašto mislite, ako je Yunus alejhi selam bio pogriješiv i zaslužio prijekor, zašto mislite da je ulema nepogriješiva? U ajetu 37, 139 do 142 se kaže: i Yunus je bio poslanik i on pobježe na jednu lađu prepunu i baci kocku i kocka na njega pade. I riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor. Dakle, Yunus je bio zaslužio prijekor. Ako je jedan od Božjih poslanika bio pogriješiv, zašto ulemi dajete epitete nepogriješivosti? Na kraju, ni sama ulema nije bila složna oko toga da li je zemlja ravna ili ne, da li je zemlja okrugla ili ne. Ovdje imamo govor imama Kurtubija o obliku zemlje. Kuran opisuje zemlju sa 7 različitih izraza i planine kako su postavljene, rekao je imam El Kurtubi, to jest kako su planine postavljene na zemlji u smislu da se ne pomjeraju.
Ovo je učinjeno zato što se zemlja nakon što je prostrijeta rastegnula, pa ju je učvrstio planinama, kao što kaže uzvišeni, mi smo po zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali. I zemlju kako je prostrt. Kaže El Kurtubi, to jest busitat, što znači prostrijeta, i mudet, razastrut. Rekao je uzvišeni Allah, Allah vam je zemlju učinio ravnom. Kaže El Kurtubi, to jest učinio je mebsutah, prostrijetom. Rekao je uzvišeni, on je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par muško i žensko dao, on dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. Kaže El Kurtubi, nakon što je uzvišeni pojasnio ajete nebesa, pojasnio je i ajete zemlje, to jest razastruje zemlju dužinom i širinom i učinio planine nepomičnim. Mesela je, u ovom ajetu je odgovor onome ko tvrdi da je zemlja poput lopte. Ono na čemu su muslimani i sljedbenici knjige jeste statičnost, smirenost i razastrtost zemlje i da njezina pomjeranja bivaju u zemljotresima koji je pogađaju. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste. Rekao je El Kurtubi, ovo je također od njegovih blagodati, a ukazuje na potpunost njegove moći. Rekao je Ibn Abbas, radijallahu an, prostrli smo je zemlju na vodu, kao što kaže uzvišeni, poslije toga je zemlju poravnao, to jest razastruo, i kao što se kaže, zemlju smo prostrli, tako je divan onaj koji je prostro. Ovo je odgovor onome ko tvrdi da je ona poput lopte. To kaže Imam Kurtubi. Rekao je uzvišeni, a zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje. Kaže El Kurtubi, tefsir i objašnjenje ovoga je prethodilo u suri Er-Rad, kaže uzvišeni Allah, koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim. Rekao je El Kurtubi, i zemlju smo prostrli, tako je divan onaj koji je prostro. Rekao je El Kurtubi, to jest prostrli smo je i raširili poput postelje, ležaja na vodi. Pa divan je onaj koji je prostro, to jest divni smo mi njima, ljudima. Značenje je u množini zbog veličanja. Rekao je uzvišeni Allah, on je za vas zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro i on spušta s neba kišu. Samo mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno. Onaj koji vam je zemlju kolijekom učinio i po njoj vam prolaze stvorio da stignete kuda naumite. Zar zemlju posteljom nismo učinili? Sad, doktor Zakir Naik je interesantan povodom tumačenja ovih ajeta gdje se pominje postelja, gdje on kaže da se postelja može baciti i preko lopte. Istina, postelja se može baciti preko lopte, ali neće prekriti čitavu loptu. Postelja se može baciti i preko kolca i bolje će prekriti kolac nego loptu. Pa nećemo reći da je zemlja poput kolca. Obzirom da se u Kuranu kaže da je Allah subhanehu ve ta'ala učinio zemlju poput postelje, na kraju želim reći da je svrha postelje da prekrije ono što je ravno poput kreveta. I sa hlebom možete igrati rukomet, ali svrha hleba je hrana za jelo. Sa druge strane možete pojesti rukometnu loptu, ali svrha joj nije da je jedete, već da se sa njom igrate. I još uvijek se pitam dokle će islamski učenjaci ćutati i izbjegavati jasne ajete u Kuranu koji govore o obliku i kretanju zemlje. Ajde sada da vidimo, prema islamskim učenjacima, koji je to najjači dokaz iz Kur'ana da je zemlja loptastog oblika. Nalazimo se na sajtu Minber Ba i ovaj tip koji je pisao ovaj tekst kaže:
Tako je Imam Ibn Hazm 456. godine, nakon što je upitan o tome da li je zemlja zaobljenog, to jest okruglog oblika, između ostalog kazao: niko od islamskih učenjaka koji su zaslužili da se nazovu imamima, to jest predvodnicima muslimana, nije porekao zaobljeno zemlje, niti je od ikoga od njih preneseno da je jednom jedinom riječju to poricao, a kako i bi, kada argumenti iz Kur'ana i Suneta jasno potvrđuju da je zemlja zaobljenog oblika. Rekao je uzvišeni Allah: on noću obavija dan i danom obavija noć. I sada vidimo ovdje 3 tačke. Kasnije ćemo, pokazat ću vam kasnije kompletan ovaj ajet koji će razjasniti ovo kako on noću obavija dan i danom obavija noć. Dalje se kaže: i ovo je najjasniji argument koji ukazuje na zaobljeno zemlje i nebesa, jer je u ajetu upotrijebljen glagol kevere i ukeviru, koji u osnovi znači smotati turban oko glave, što dakle ukazuje na obavijanje oko nečega okruglog. I sada da protumačimo onaj sporni ajet gdje se kaže: nebesa i zemlju je sa ciljem stvorio, on noću zavija dan i danom zavija noć, on je sunce i mjesec potčinio, svako se kreće do roka određeno. Dakle, onamo gdje su bile 3 tačke, dalje se kaže da je on sunce i mjesec potčinio zemlji. Dakle, nije zemlja potčinjena suncu, već je sunce potčinjeno zemlji. Je stvoreno da služi zemlji. Da vidimo sada kako to sunce zavija zemlju. U suri 18, ajet 87, kaže se za Zulkarnejna alejhiselam: kad stiže do mjesta gdje sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor. Ova riječ učini mu se u Kur'anu ne postoji, to je Besim Korkut nadodao, izmislio, falsifikovao, kako bi Kur'an prilagodio heliocentričnom modelu. Dakle, riječ učini mu se ne postoji. I sada upravo vidite mjesto gdje je bio Zulkarnein alejhiselam. Ovo je mjesto zalaska i izlaska sunca, na određenom mjestu na Antarktici, koja se nalazi svuda okolo, i ovo je upravo to kako sunce zavija zemlju. Sa desne strane vidjet ćete sunce koje propada u zemlju i zatim se odmah uzdiže, samo trebate pratiti sjenke. Ovo je bio drugi video koji sam napravio što se tiče ravne zemlje u Kur'anu, što je u stvari odgovor na falsifikovane ajete koji manipulišu takozvani islamski učenjaci kako bi prilagodili Kur'an heliocentričnom modelu. Ako Bog da, bit će i treći dio gdje ću se konkretnije pozabaviti sa još mnogo kuranskih ajeta koji idu u prilog ravnoj zemlji. Hvala na pažnji i pozdrav!